Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Nagaland kelalong ke Lahduh katba ke Meghalaya kelala banbat ya kekerdan ke Baar ha ke Limpung yelekai 14 Senior National Pencak Silat Championship Arhajar Apunrio. Kebala poino sya ke bakut hinin ke balang jong katayo. Na keliang ke Nagaland ke jingyo ban khur jong ka ya ke nam Lahduh. Kelawan hadin baklala ban khur hendril teli kita ke maksiar artli kita ke marupa bat kawai kita ke marnong. Katba na keliang ke Meghalaya, kekenhun kelayo ban khur sautli kita ke maksiar, artli kita ke marupa, bat hendrutli kita ke marnong. Kekerdan ke balai kelalet sya kekenhun ka All India Police Sports Control Board, kelayo ban khur sautli kita ke maksiar, artli kita ke marupa, bat kawai kita ke marnong. Habapai sya kekenhun yelekai ke Meghalaya, kanam Baar ka kelalong kum uwei neki mau mer uba kelala bakan kam. Ha kani kawai pat kajat jingelekai kaba wan hadin ba ya kesenjuk Meghalaya Pencak Silat Association kadai kebarang susdang ban seng minta shisnem bat dang ha ubnai leber minta kesnem kakenhun yelekai kajela kelala bakan ra ya kanam kum Lahduh ne ka overall champion senior national Khelo India ASMITA Pencak Silat League Arhajar Apusan Arhajar Apunrio kabari na kebenta ki samla kenthei. Ha kene ka kenti ya kene ka Limpung yelekai balai singi la penlong ya ka ha ka Sports Authority of India da ka jingwan nishimbenta kumba khatsan spa ngot kinong yelekai naki laipun rotli ki jela ki bala mi madan bakin ya khun ya ka kerdan yelekai jangka artistic bat ka combat